daune. Ini pet kenyang. Kumne kan kenyang pet. Mentangan kawang direct itu kenyang. Une umratem. Sisin bagu lajung une te. Semai ukong ha. Busong. Hello viewers or subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Halo bro, te menrakasni ngalah king dak ne kak pom bat ngamut ban lech senrech kenyang no ya ki pan nomor ba ki pan jungi gila bam lut ki kenyang em takadau mentang ngalah king dak ne kak pom bat ngan senrech no bat ngan penyap no ya ki kenyang dak ne kak pom ngan senrech daune te parlok sepawan pej bahaya kan ka video hadu bakut penyu iya ka jing senrech pom ka junga bat ngan trei na phang bet ki kenyang ki bala penjot ki jing tung ki jungi nomor ba ki nongrep menta bun ki ya kendu ya ki jing e haka bede bat ka jing bam kenyang jong ki sembai lane jong ki jing tung nomor ka jingrang terkong jong ka sun benang nomor hadu mentaru uslap umpat hap slap bat ki jing tung kira sedang ban yap stai bat bam kenyang takadau bun ki nongrep ki ya kendu jing e haka bede bat ka jing bam kenyang jong ki pan lane kiwe ki jing tung ya ka baki kirap temta perlok ngan sedang no ya kam temta nga dangej lenti bat ngan gay tudut cha thi cha kper pan senrech ya ki kenyang bat ngan penyap lut no ya ki kenyang ki babam ya ki pan ki jungi menta ngala kiep ha perlok nomor bang ngala kit sipom ne ngala kre dawai kan dai bang kit ka sudah ngala kre bat dawai kenang baki kenyang kin yap temta ngan kawang na phang ji kenyang daune mentang ngan sedang pom no ngan kli swayu ne pan pom hap kli swa to pet perlok ngal sedang pom pet ki pan pet la bom kenyang pet sedang sakaya stai pet nomor ba lo terkong hap slap sire hadum taru pet kini ki ru hadam badang rit ru pet las dang yap ini pet ne kenyang kumne kan kenyang pet mentangan kawang direct itu kenyang neru kenyang neru pet mungkin neru kenyang pet kum kane bayong pet chang tor udan kenyang to ke to pet kini ki kenyang ki layap ler pet ne we pet juneru we layap ler ngalai da kadawai pet ngalai da kadawai hang tu te panjat dat hang tu te kenyang te panjat ko artat ngan senrech phang me te kenyang kalau panjat ki jingtung jungiam ngan senrech phang be pet perlok pet kumune udah kenyang pet long kum karung ju phani pet june pet kum gini hakrin sunong jungi kum gini ki set khod ki nyang pan ksam pet kum gini ru to ngas senrech wajung busang lang to ren tut lasma
Pejune uksau, pejune clever dogs, pejune clever dog la yo ya une. Peju clever dogs pej la yo une merat. Apa tu? Be clever dog menta. Une ri busong, busong. Mut ban wan bam yaki jing thung ne kumno ne mut ban bam sir ne namar kumne jaj merat em. Yo sir bam de. Mentangan congratulations clever dogs. Clever dog, congratulations because you got this. What is this animal called? Busong. In our local language, this animal is called busong. I don't know what in your language this animal called. Ni une merat jing smart ula jung une merat em usa sma. Une merat em season ba ula jung ne de sma ukhong ha. Takada usah tin songjungi une merat ki chat khadu busong. Busong. Upe juni kusau namar ula sma em pet. Upe juni kusau namar ba ula sma ukhong yuni merat em pet. Ula sma ya katoka khendau. Ula kertup ya kaneka khendau mentas pang. Pet juni kan. Te une da bam do ru ubang kumune jat tangba ngas ngau smit tang lada nga penkut kan. Por bang apu june nga susumit marsin ba ula jung layam ula sma ukhong ha. Takada kan. Clever dog, congratulations because you got this animal. This animal. Une kan yu ksau ba start ha ulong ru ksau ba salak ne. Une de yaki merat ru be ha ne. Yaki merat ki bana em bun ba ula yo bun de ne ksau. Yo hang ne. Kurup hang ne pekane ka den kurup jung ne ksau pe katoka den. Hang to kurup yo ne merat. Sibit ngansa wan puj une merat ngansa persang ulong kumno dada ubang te ngansa bam dada umbang te ngan berat no ngan pensiat no une clever dog hi. Clever dogs, you are a wise dog. Mentah perlok ngadang sendrit pom tangba hapor bang ngadang sendrit pom em yo merat une uksau takadau ngahabu swaya ka pom hang ne. Bat ngahab ban lech pechwa yu uksau ba ukurup yu merat. Mentah nga senret pom yakini ki pan namar ba labam lut ki knyang yaki pan. Pet kini ki pan pet. Ngarang tiap tang hang ne haneng. Pet. Tang hang ne haneng. Silanca du sitay. Kini ki artli ki lain bat ngampat debre. Kane bat kati syarum sya kalain badon uksau ngampat depre. Pet ki pan pet hang nilai lasang ya pet ani jingis ki pan jungi pet ilam na tu la yo uksau hapur ba udang em umpat jungret takadau umpat smare mentas hapur ba ulajan yap kurup biang uksau sa sisin takadau sajung hapur badang kurup nengkong te umpat jung re pas mare une jaj merat em wad uksau sisin bola jung ne te usu dat penyap reban ong ban bam te umnut bam cire namar ba lasma ukong namar ba ujung ukong hau ne merat tangba laranang ban penkuj em kadok jungne ka bang pha mar ki don ken kiru ten men sesnong jungi em ki ong kadok jungne ka bang pha lada nang ban penkuj lada menang ban penkuj te u khong pha takadau la syayam lada bun ki jaka babam kenyang kumne te upan unsarem namar ba duna bha ka jingmi jung pan asai namar la penjot ki kenyang kumne te haka jingsha ngila rebun namar na du nang ne na room pet
na du nang ne ter syadu sete tang ba sang suat pat ba labam ki knyang kumne manta perlok namar baka dawai banga senrej ki phanru kalalut te nga sa senrej biang laisai namar nga wanra dawai tang khendiet te takadaw ngan sa senrej biang selesai namar baka he kak perem te ka dawai banga la dep thepang tuah pom ru kam dap chu te mentangan khe jhur no shwa khnang bangan yo bam jhur im namar la slem ngalak pa bam ki jhur im ba sumi la jong hak per te mentangan sedang no ban khe ki jhur khnang bangan yo bam jhur sibet te parlok sem bhaban pit bhai kan ka video khnang fin tip ki jhur ki bami hak per jungi hoj mendau snem kim dami bun re ki jhur namar ba ka terkhong bat ka beneng ru kam slap chure te menta perlok ngan sedang no ban khe ki jhur bat saya sakhi bhai kan ka video hadu bakut te perlok sem bhaban highlight bat share kan ka video lada pimpat like bat share mo pej kumune jhur haktin snong jungi kumune kisat khot ubat ne brau ngamtip haktin snong jong pi don ki snong ki basat khot u kujat sierne u ene kumune jajhur ken ngan khet mo pej ngala dep khet une haktin snong jungi ngi sat khot ubat ne brau une ujamardo pengen khet une jamardo juat bhada phutru namar ba ka khendeu ka terkhong takadaw pej terkhong la ka khendeu em kimi barit pej kimda lung re hadu kata pej kimda he kimda lung re hadu kata pej jamardo buat nebro in my local language this vegetable is called batnebro and this one is called jamardo or jado don kiba khot jado ru yune mo haktin sungjungi don kiba ong jamardo ru mo te parlok pej kasngi ru kala jan sep kala don shathi pej shathi sha jan klau pej kala jan sep kasngi te parlok takadaw ngam yo senret lut sure yaki phan namar ba nga wanra dawai tang khendiet kumbang alok nge pimentan te perlok ngan sa le biang lasai ngan sa pendep no lasai phi i perlok katno ka jing i sun e yaki phan bat katno ka jing i sangsot yaki nongrep omdei tang mangi ken bun ba ki nongrep hang nes nong jungi ki ya face yakene ka ju ka jing e lane ka problem takadaw ki jing e jong kinongrep ha unesnem kadai ka jing kerduum bat ka jing bom man ki jing tung jing tep namar ka jing terkhong plat jong ka khendau te menta ngilas tang thung uru hadem ru tang ba ngamtip unlong kumno namar baka khendau ru ka terkhong kumne em te hangti ha hangne harum pet hangne harum em jakala pu te ngila thung uru hadem te ngam tipre un mi bhane kumno ne habaka khendeu ru ka terkhong kumne habala de ka porte lada hap slap ru ngi hap thung laga thung namar lada ngi ap yu slap la sai lese uslap hap shre te la shukut la ka kut no la hap ino shra no kum ba ong hak tin snung jungi te takadaw ngi sa thung laga thung te parlok hasnong jong pi tip uslap ne kumno ne ubiang kabiang ne kumno ne hang ne snong jungi te menta usnam terkhong pha
da ya kan hakane kapor ladei kapor ban pu pentor tang ba ngin le kumno haba ka kam dan te ngin pu pentor kumno namar ha pentor lei ba ngirap ka ba em don kam sibun ka khnang ba ngin la ban pu ya ka pentor bat khnang ba ngin la ban bet yu ba namar ukba klem ka long dalele ru em te perlok siobha ban ya share bat ban ya like kan ka video ngasapan ibing ya pi so ki ki video ki ba ai jing mut bat ki ba ai jing munto ya pi si baro te perlok wadnom klet ban ya like bat share ya kan ka video bat sa subscribe ru lada pidang tma ya kan ka channel te kublai sibun perlok bat ngin sai kendu biang hakawe ka bat ka video kublai sibun kublai sya jarngu ba pila pe ja kan ka video